He nui ngā mea kia whakahihi a Aotearoa. Ko tō tātou ahurea, ko o tātou wāhi, inarā ko o tātou tāngata. Ka whakātu tā mātou mahere rautaki auahi kore 2025 i tā tātou, i tā te motu, oke kia panonihia hei rerekētanga pai. He hua tēnei mahere mai i ngā taumata tāpua maha me ngā wāhirahira maha, mai i ngā kaitaunaki ki ngā mātanga mātauranga. Kua whai wāhi ngā reo kai ngākau i te pārā wiranuitanga o tō tātou hapori, kia whai wāhi mai ki te whakairo i tōna takune me ona kiko. Nā te arahina o ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi, kua pākaha ngā āhua o tā mātou mahere kia tautokona te whainga a Aotearoa kia noho hei whenua auahi kore a te 2025. He katonga tai a mātou wāhi arotahi e ono. Tahi, ko te mōhio pū he kai hautu Māori, he whakataunga Māori hoki kei ngā taumata katoa o te mahere rautaki. Hei wāhanga no tēnei wāhi arotahi, e whakatūria ana tētahi rōpū mahi kia pū mau te noho o tēnei mahere rautaki ki te aratika e tutuki ai te whainga auahi kore mō ngai Māori. Rua, ko te tuku pūtia kia nui ake te whakatairangatia o te hauora me ngā ngohe a te hapori kia whakahihiko, kia whakatakatū hoki i ngā tāngata puta noa i te motu kia taituarātia te whainga kia auahi kore, kia āta tautohua ngā tautoko mō ngā tāngata kei te ara o whakamutu. Toru, ko te koro waitia o te tangata ki te kumanutanga e tika ana i tēnei ara o te whakamutu mā te tuku moni kia hāngai ake ngā āwhina, pēnei i tētahi ratonga whakamutu i te kai tūpeka mā ngā hāpori no ngā mautere. Whā, ko te whakamāma i te whakamutu, ko te whakaua hoki i te warawara haere o te tangata mā te hoko atu i ngā rawa tūpeka ka kaingia e iti kauana te nikotine me te rāhui hoki i ngā āhuatanga hoahua o te rawa e whakakaha ake ana i te pārekareka me te warawaratanga. Rima, ko te whakaua i te hoko i ngā rawa tūpeka ka kaingia ma te whakaheke i te tapeke o ngā toa ka hoko atu i aua mea, me te whakaara i tētahi reanga auahi kore. Ono, ko te whakapūmau i tā te ahumone tūpeka, i tā ngā kaihoko tūpeka hoki whai i ngā ture. Ka pēhia mātou e mōhio ai kei te angi tū mātou. A te wā, ka tīmata mātou ki te whakatutuki i ngā putanga e toru. Ko te tuatahi, ko te whakakahore i ngā rītahatanga mo te tokomaha o ngā tāngata ka kai i te tūpeka, me ngā māwiwi ka hāngai. Ko ngā tāngata ka noho ki ngā wāhi whakaio rawa atu o Aotearoa, tēnā ka kaha pāngia e ngā hua kino o te tūpeka ka kaingia. Me panoni tēnei i ngā hoki me eke ngā hapori katoa ki te auahi koretanga 2025. Ko te putanga tuarua, kia pūmau te korenga o te tīmata ki te kaitūpeka me te noho auahi kore tonu a tātou tamariki me a tātou rangatahi. Ka tautokona rātau e tātou kia whakatau i ngā whakataunga tika, mā te āwhina i o rātou mātua, i o rātou whānau, i ngā pakeke hoki e karaputi ana i a rātou kia whakamutua te kaitūpeka. Ko te putanga tua toru, ko te whakapiki i te tokomaha e eke panuku ana tā rātou whakamutu i te kaitūpeka. He ua te whakamutu i te kaitūpeka, ā kua tai te wā kia panoni i te horopaki o te kaitūpeka kia māma ake ki te hunga e kaitūpeka ana kia whakamutua. He nui ngā mahi kia mahia i roto i ngā tau e whā kei mua i te aroaro, kei ko atu hoki. Engari, mā te whaitake, mā te kōkiri i ngā kaupapa here, mā āta whakarite me te whai wāhi a te maria, e tahia ai e tātou.
Mā te mahitahi, ka taia te waihanga tētahi Aotearoa, te noho kē ai te auwahi koretanga hei whainga tiki, engari, ko tō tātou ao kiko kē. Yeah, it's really important because people out there are suffering from lung cancer. Smokefree means to me protecting the health of your family and friends, having you around to make lasting memories with the people who love you. Stay smoke-free. What a smoke-free New Zealand looks like to me is that everyone is healthy and active and that people's lives will be longer. What does smoke-free mean to us? It means fresh air, it means a smoke-free country that our children deserve. It's a goal and we hope to achieve this as soon as we can.